Вот те, кто отсюда успел выскочить. Inilah rekaman mobil lapis baja Kosak milik Angkatan Bersenjata Ukraina yang rusak parah setelah disambar serangan Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 22 Februari 2023. Tampak bagian dalam dan luar mobil bonyok diduga akibat serangan drone Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara bayaran Rusia menunjukkan mobil lapis baja Ukraina Kosak dibariskan bersama dengan personel yang hancur. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam video ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Vladimir Putin meyakini Rusia tidak akan kalah dalam perang melawan Ukraina. Dia menyalahkan Barat telah menyulut pada konflik yang lebih besar. Я один забрал. Свои два выйдет. Да, еще третий был. Вот такую вот красоту мы сегодня уделали. Вот такую вот красоту мы сегодня уделали. Распетушили вдребезги. Вот те, кто отсюда успел выскочить. А у меня фишка уже стоит. Ты ебаный в рот. Я один забрал. Свои два выйдет. Да, еще третий был. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.